You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello. Yes, hello mga kaibigan. This is the next episode. Welcome sa episode 134 sa Dili Ni Advice. Hi guys. Hi, hello. So mo ni atong story karon nga story ni Kring Kring. Ang atong story karon kay gikan sa Reddit. And this is a post-Valentine relevant story. Amot kung relevant pa siya, but anyhow. So mo ni ang title sa episode. Ang title sa episode, no, not the title sa episode. The title of the story is My 26-year-old friend na female, nalibog ko. Anyway, mo ni ang title. My friend is sad. No one is excited for her wedding and I don't know how to tell her why. Hala, intriguing. Nga naman. Dili siya Valentine's relevant. Layo naman Dili, po niya sa ah. Valentine's. Pero nagbuot ko, so dawato ninyo. Mm-mm. Hala, na-excite ko. Kay murag na intriga ko. Sige, go. Paki-story. So, English ni siya guys. So, tarungan ninyo ha. Sabtan ninyo ni. My best friend, Carly, is getting married in July after getting engaged last December. No ba? Congrats. Congratulations. She called me today crying because she now told everyone about the engagement and her plans for the upcoming wedding, and no one seems to be excited. And while she appreciates how hard I'm trying to be excited for her, she can feel I know something she doesn't, and she's kind of right. Ay, na-intriga na jud ko. So, na-excite siya, pero na-feel niya, ang tanan niyang gipang-ingnan nga, kaslo nako, pero wala na-excite para sa iya, o ngano ka ha. Nga nung wala na-excite. Bisan pag nag-pretend ni si letter sender nga excited siya, na-feel ni bride-to-be nga dili siya excited. Yeah. She has been together with her boyfriend 12 years now, though they have broken up a few times in the past. Mostly because of him. So I don't know anyone who particularly likes him. He also didn't propose properly. He just said they should be engaged. No ring, nothing. And it is a pattern that she will beg for him to be active. He gives her crumbs, and she will try to convince everyone, even herself, that it is the best thing anyone has ever done for anyone. When talking... Kaisa, this is not necessarily bad na ka na mag-engage na walay ring. Sa ko ang experience pang god, walay nahitabo na yung anak sa mo ni Nathaniel. So, this is not necessarily bad jud kaayo ng mag-propose na walay. Actually, walay proposal na itabo. Nagkasinabot na lang ni. Anak god, oo. Pero karon man god nga, karon na uso 'di ba ng mga prenup, mga engagement surprises, na mga setup, 'di ba? Na setup, na ay backdrop. Yan ay mga paluhod-luhod. Uso kay siya karon. Na social media, kuan mangguta, social media generation mangguta. So, dapat na akay i-post sa social media na, I'm engaged. Yan yun. I would like a ring. I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a big shiny diamond that I can wave around. Talk about it. Hala, oy. Lisod kayo siya kantahon. Anyway, so sige pa dayon. Go. Uy, comment sad ko no, na wala say naitabo na proposal na mo ni Junip Banan ako. Wala naitabo na Nagkasinabot proposal. na mo? Oo, nagkasinabot rami. So, okay rin siya. Ang nakapangit diri sa ilahang sitwasyon, kay, it is a pattern daw. Pattern man daw. That Nga, bare minimum ang ginabuhat sa lalaki para sa iya ha. okay. So this is a constant issue na observe sa mga friends and family sa Oo. lalaki. He gives her crumbs, which is, I guess, bare minimum. The and bare everything. minimum. Oo. And then she will try to convince herself and everyone na it's the best. Okay, go.
When talking about the upcoming wedding, every sentence is about what he wants and how he will enjoy the day. And there are two main aspects which I know her other friends and family dislike. Number one, no plus ones, but not in the traditional sense. But for example, I'm not allowed to bring my husband because he isn't close friends with the couple. So, not just no boyfriends and random people, also no fiancés and no husbands unless they are also very close friends of the couple. Weird. Weird siya. Usually, if you invite someone, you expect for them to bring tag sa ani man gud ani di sa ako lang ha kung mag-invite good ko na ako'y expectation. So for example lang ha, kutay ako ang gikasal tas kabalo ko na ako'y friend nga na menu siya, I would immediately invite two people sa iyahang side. Kay kabalo ko permis sila magkuyog. Then if I know a single friend na wala joy partner, I would invite only one. So di siya makadalag plus one. It's like a thoughtful but practical thing to do. Para sa kuha lang pod ni. Kay alangan naman na tanan nimong invite na isa lang kabuok, na mag-expect ka mag plus one, so meaning madouble dayon ang imuhang head count. Para sa kuha lang, lahi siguro, ambot, wala ko kasabot, dili ko kasabot sa buhaton. Siguro para sa mga dato, plus one na diretso. Sa, in my case, halos kasagaran na akong gipang-invite kay puro man good minyo. So, gi-invite na nimo automatically ang partner. Oo. Plus one na ako diretso. Bisan ang Mo na katong akong mga pasabot. single na ko na friends, accommodate na ko ang plus one kung magdala sila o dili. So, magpa-RSVP jud ka, how many are you? Oo. Oo. Nagpa-RSVP ko ato nga time. Tama. Kaya para inform in advance ang caterer, ang organizer and everything, no? Oo. Oo. Na head count ba sa Okay. mga pagkaon, sa bangko, ana. Bitaw. O nya, mo pa ni ang naka-worse pa na. Number 2 is, there will be no expenses paid for the guests. No save the dates or invites. No venue. There will be a reservation in a restaurant where everyone will pay for themselves. And if someone wants cake, they can bring one or order off the menu. Kanina gyud ang pinaka-weird. Di na ako kadawat, ani. Pinaka-weird na gyud ni siya. Yawa, ay na lang buwad to eh. Nga naman eh. Like, kinsay naghunahunaan ni no? Katugong nag-propose na walay ring, fine. It happened to me, it happened to you. Okay lang. 'Di ba? We turned out fine. Yeah? Okay lang. Not just fine, we're great. Yep. So okay lang. Oo. Pero lahi man gud lang sitwasyon. Karon napay isa. Dili pwede magdala og imong bana kung tahay gi-invite ka sa kasal, pero dili ka pwede magdala og bana or asawa kay dili close imong bana og asawa sa couple. Okay lang, nakasabot ko basig hunahuna nila, we have to tipid, 'di ba? Di ba Mark? Pero buang nagkanang nagkuan siya kring na wala siya nag-make sense sa number 2 nga rule. Ang number 2 nga rule is sila day mo bayad silang kaunon. So nganon di ko pwede magdala og ako ang bana. Nga ako may mubayad sa akong bana di ay. Wala na dyan siya nag-make sense. Wala na dyan siya Pero basig klaro. ang point lang gyud siguro atong number 1 rule nga dili magdala og friend or partner or plus one dili tungod kay ikaw mo bayad pero tungod kay dili lang jud ka close. That's the point. Mao po daw, sumala pa. But at the same time, muadto ka, ikaw mo bayad sa imong kaunon. So, dalon na lang nako. Kung muadto, pero di ko muadto ani, kanang mga ani. Kung papayaron ka, dili ko mo ito ani ay. Di man sa ingon di ta kabayad, no? Maka-order man ta. Mo ato ko og sarili na kong restaurant. Mukha ko sa gawas. Pero murag lain lang nga, ing ana de ang setting. Lain, no?
Oh. Anyway, Ano padayon. kalain po? To be clear, I don't have anything against someone wanting to keep a wedding small and inexpensive, even though she is not short on money, but it is her choice how to spend it. But I understand how the way she describes her wedding day sounds quite unappealing, especially since some of her guests live a few hours away and some even in another country. I tried to hint at these things in the past few weeks, and she knows how me and other friends feel about her fiance. We just gave up talking to her about it a few years ago after she took him back a fourth time. But after that call, it is clear she still doesn't know or doesn't want to see. Kung ani ihang ang ihang fiancé, nasimutan ni siya. Nasimutan ni siya, Kring. I discussed from the previous episode that sociopaths, psychopaths, and narcissists can smell their people, their victim. They can smell it. And when it's you, they can smell, they will hold on to you. They will victimize you because they know they can manipulate you. Over and over Diba? again. Over and over again. And in this case, ang ilang friend na babae, nasimutan. Nasimutan. Oo. Na-manipulate muna siya. siya. Mm-mm. Na-manipulate ko siya. Oo, more siyang na ano na siya. Ang sa'yo tawag na, Kring. Kanang napamahal na ka sa imuhang abuser. Stockholm syndrome. syndrome. O kabalo ko lahi ang pagkagamit sa Stockholm syndrome sa mga usual gamit niya like katod yung mga abuser nga kanang nangidnap, may ana. Pero in this case, pwede na. Ako ni i-apply na to ni. I-apply na tong Stockholm syndrome diri. Ingani gini mga mga biktima sa abuser. Like mga abuse victims ba, whether emotionally abused, physically abused, mo stick sila sa ilang abuser. Kay ambot nga no, codependent na sila sa ilang abuser. Codependent and also basig kuan na kanang they don't know any other life. Oh, They're afraid to explore their life without that person. Kung sa kanta pa, how do I live without you? I don't want to know. How do I breathe without you? If you ever go. Mga yan na good. How do I ever survive? Ana. Unya, ginatagaan siya og crumbs, like the bare minimum na pagtagad. Okay na kaayo sa iya ha, because she is an abused victim. Oo. Para sa itong mga listeners sa abroad, I don't know if you heard of Rosel Nava's song. This is the perfect song for this couple. For this friend, for this bride-to-be. For the bride to be. Bakit nga ba, kanta ha. Bakit nga ba mahal? Taas, mubua. Kaya basta maglisod ka, mubua gamay. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo nga ako mahal, eto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Tama na siya. Diba? Perfect yun kayo ang lyrics. Diba? Oo. Sa kaning bride-to-be. Oo. Rosel Nava ka. Rosel Nava ka. Oo. Oo. Si Rosel Nava ang songer na nagkanta sa Bakit Nga Ba Mahal Kita. Oo. Mo ba na ang title? Bakit nga ba? Or Bakit Nga Ba Mahal Kita? Narana dara, guys. Bakit nga ba mahal kita? Oo. Ang atong OPM ba sa unang panahon, mahilig kitag ballad, no? Mo may gani, ba? Mm. Murag noon jud ang Pinoy OPM sa ballad. Ballad jud ang ato ang kuan. Murag mga Renz Biritera, Verano, jud ta. Biritera. Oo. Ano man na, no? Anyway, moto. Napay Saan man last paragraph. Ana pa day. Sige, go. I just don't know what to do and how to tell her because I think you should be able to celebrate your wedding day how you want, but also
If the happiness and excitement of her guests is so important to her, there is no way around telling her. But it might put her in a bad spot where she has to decide if she gives in to the guests' demands or stick to her fiance's plan. Dapat she should take a hint. Kaning bride to be, she should take a hint. Nga kung walay na excite, there's something wrong. Pero dili lisod kayo kring kay wala na tayo mabuhat ani. Mm. Mo na magyud ni. Naset Dili na pag yung yun- mind. Okay lang kung ang nag-post ani sa Reddit kay ang bride to be. Okay lang. Kay murag kung nag-post siya, ibig sabihin she's doubting. She's asking Naka-recognize for help. siya sa problem. Yes, she's asking for help. Mm. Pero in this case, ang friend man ang nag-post. So, what tayo mahimuan ni? Helpless case ni siya. Helpless, Oo. hopeless. Oo. Oo. Kay kung ang bride mismo, wala siya kabalo sa problema, wala siya, dili na niya mabag-o. There's nothing that they can do. Kaning a friend, I wonder if na-update ani no? Pero gusto ka mamasa og comments what they advised the friend. Kani, basahon ako ni siya. Na yung nag-comment rin isa na siya. What is there for guests to be excited about? Going with your... Ano sa ni? SO. SO to a restaurant. SO? Oh. Significant other going without your SO. Okay. Kaya dili man uban ng partner. Going without your significant other to a restaurant and paying for your own meal? Oh, it's not a wedding at all. Mura ra kag niadto para magkaon. Mm. Unya, dili pa jud kaganahan sa couple kay ngano. No, dili di ay siya walay riz ang lalaki siguro or known ang lalaki nga dili siya. Where are you? Your camera gone. Ako ang nawala. Hello, you're back. Okay. Ako ang nawala yata. Okay, go pa dayon. Oo. Ang ako ingon pa unta kay known siguro ni sa ilahang friend group ang lalaki nga does not treat the girl properly. Kay ikaupat na di ay sila nagbulag. Away bati, Naman away eh. bati. Naman tayo friend na yung ana no, kanang kapoy advice. Oh, Ibig sabihin saon mo ka ng advice sa iyaha mo balik na pod og mag-advise pagbalik nagoy mga ingana man ang mga content ni Sharina Bulls usahay kanang naagoy magbasa siya comment mga advice saya share tambagi ko share please hide my mo ko tayo no hi share my name is Lorna please hide my identity okay Lorna mo na siya Onya, tabagi ko sure, nagbulag mi sa akong uyab kay permiti ko niya ginapasakitan pero gimingaw ko sa iya makigbalik na ba ko sure. Kanang mga anak ko ng mga nangayog advice. Ang gina-comment ni Sherwin kay sige go. Go lang. Kay kanang makalagot na good kring kay kanang saon nimo pag advice ana nga tao kung kanang siya nangita naman actually kanang mga anak nga tao nangayog advice. No, they're not asking for advice. They're asking for validation from what they want to do. For what they want to do. They want confirmation. Gusto ko makigbalik. Kung nagay isa ka friend na kumuyunog, yes. Tama jud ni. Ana ba? oh, bisan pag everybody else is saying no. Oo. Maski pag 1 million ka taong moingon og no. Kung isa lang ang tao moingon sa iya, go. Si Sherwina Ball na to. na Mao yang sundon kay mao ang advice na gusto niyang madungog. Oo. Na sila decision. Nangayo lang sila og kumbaga kung sa doktor pa kanang kuan, second opinion. Nangayo lang na sila second opinion. 'Di ba? So ngano pa ma-excite mo ani nga wedding? You pay for your own meal. You can't bring your special someone or your significant other. You can't be happy for your friend. So it's not a celebration at all. Weddings are supposed to be happy, a celebration moment. So Wala gyud kadagan ba nalipay ni gid ay problema, luoy kaayo. The wedding itself and the marriage itself between this lovely guy and Yeah. this girl na
dili gyud makatake og hint. Dili jud siya kabalo nga na ay problema sa ilahang duwa. Oo. Sige lang, Kring. Hayaan na to siya maging miserable. Okay lang man. Kuan na ni siya. Life's lesson lang po ni. So, kung gusto ni Lord nga agian dyan niya for 20 years nga paghihirap before niya ma-realize, go. Okay lang. Namay nga nga tao, Kring, 30, 40 years, 50 years, bago ma-realize nga, ay, I'm in a toxic relationship. 50 years. Luuya po, Tingnan na, dili na niya ma-recognize. Forever and ever. Ma-recognize lagi na niya. Pero one day, siguro daghan na years na sayang. Pero sige lang, kung mo na ang pagbuot sa management sa taas, sa Ginoo. Kung mo na iyang pagbuot, nga, pag-agion dyan siya na ang life for 50 years, go. Oo. Na yung mga tao nga yung anak, pasagdi. Gani, no? Nag-comment diri ba na siya, to be fair, my best friend's wedding was in a free chapel. Hoy, nawala ka. Nawala na po gano. Hello? Hello? Sige, kung kawala. Gani, no? Ngano kaya? Internet na jud na. Or I don't know what. Pero naakay basahon na comment unta. Dito ka nawala. Ana siya, to be fair, my best friend's wedding was in a free chapel and we all went out to eat together after and paid our own way. It was lovely. It was so small and intimate. No fanfare, just community. Murag, pwede ni, panghipi-hipi ni siya nga kuan, event. Mao ba nagi? Nagi tao makasabot kung ganahan sa couple siguro. Pwede. Kuan siya, bare minimum wedding. Minimalistic wedding. Muna yung minimalistic wedding. Pwede ni siya kung hipi-hipi nga couple. O kung nga nang kabalo mo ang couple kay dili gani well off. Ay, pwede, Kring. Sweet na siya. Katay nga ni no, na kanang, kabalo mo nga ang couple ninyo nga friend, kay kanang, gusto mo na magpakasal, pero wala dyan sila yung money or anything. So, they will organize a wedding, but there will be no reception. So, mga una lang mo sa gawas, and you pay for your own food. Pwede kung initiative sa guests. Dili gyud ingon nga kanang, ang couple ang nihangyo nga, guys, attend mo sa mong wedding, pero wala lang may reception. Attend lang mo, i-witness lang ninyo among kasal. Niya mo, dayon ang friend niyo. Uy, mga punta ninyo. Uy, ako'y libre sa inyong duha niya. Ako lay bayad, okay, kibitan ninyong tanan, pero ako sa couple. Muriging kung initiative sa friends, sa guests, okay lang. Pero kung ang couple ang naghangyo, masking hangyo pa na nga word, pero lain jud siya, lainan ko. Murag dili siya pwede para sa kuha. I think it only works kung close kaayo ninyo ang couple mismo, silang duha. Close kaayo ninyo. In this case, ang babae lang ilahang close. Dili sila close sa lalaki. Dili gani sila ganahan sa lalaki, no? Bantog walay na excite diri nga wedding kay di sila ganahan sa lalaki. Mao gani. Hay nako, murag lain jud, murag padulong na miserable ang buhay sa babae. Actually, miserable na daan yung kinabuhi. Mas miserable pag yun karong karong moabotay nga pagkapakasal niya. Kabalo ba mo nga bag-o lang ni nga thread? 7 days ago. Bago lang. So, meaning, magpakasal na yun ni siya, padulong na siya sa iyahang living hell. Padulong na siya dira. Hayaan na to siya. Wala tayo mahimo ani. Kay isa pa ang nag-post ang friend. Wala tay problema kung murag nakakita kog hope kung ang nag-post ang babae. Murag tanaw nimo walay hope na. Wala, hopeless ni It's siya. a hopeless case. Masking million pa ang mo comment diri kay kani nga thread taas na kaayo daghan na kay comment screen no. Hello, itaas na bitaw siya, nag-scroll down ko. Oh my gosh. Kada ka comment. Ay, na-comment diri ganahan ko ani. Ay, unsa man? Ay, saman. Sige, go. To be fair. Di kay na ay nag-comment kang letter sender. O niya sa letter sender nag-reply. So, naay gamay lang kayong hope pero dili gihapon siya gamay lang gid gihapon kaayo nga hope. Kay ang friend lang ang naadiri sa thread. Ana siya. Ay ana ang nag-comment o basahon ako ang nag-comment ha. Kaya nag-replyan ni siya ni letter sender.
Mhm. Ana siya, I would tell her exactly why. Send her this post if you have to. Why are you dancing around it? Be direct. Tell her that you care about her. So do other people. And that's why you don't like seeing how her fiance is treating her and everyone else. That is that it's pretty questionable to ask people to travel to a wedding at their own expense, but not invite their spouses or pay for their dinner or even provide cake. That she may be fine with allowing her fiance to bully her into accepting the bottom scrape of the barrel, but that asking her friends and family to participate in that and be treated the same is an invitation, but not really since they aren't sending them. That nobody is going to be happy to accept. That if she wants an engagement ring and a proper wedding, that she deserves to have them, and she deserves to have a true partner who wants to make her happy. I think true friendship deserves honesty, and if the people closest to her won't tell her things she needs to hear, then she really has no one. I don't know that you will convince her to change anything. In my experience, people in bad lengthy relationships, dugay na gud kaayo ni sila for 12 years. 12 years. Hold on well past the point of reason and never get the happy ever after they waited for. But at least she won't be wondering why. Nakoy ingon. Oh. Ang comment ana niya no, it's from a place of good intentions, a place of concern. But actually, why would we think na wala naging honest ang friend? She already mentioned that they have already told her several times and just stopped giving her advice on the fourth time that she took her boyfriend back na nagbalik sila. So meaning gikapoy na pud ni nga friend. I think she is simply sharing the situation here in Reddit and is not asking for balikan ako ang post. Yeah, wala siya nag-ask ko advice actually. Nagrant lang siya. Nagrant lang jud siya. Wala siya nag-advice. Tapos daghan pa kung nakita comment na kanang you should be totally honest with her. Send her this post. Let her read all the kanang mga comment diri para gani as what you have mentioned ganina sa nag-comment atong imong gibasa nga this person is past the point of reason. Masking unsa pa nang imong ipakita aning babae, ipakita pa nimo ning ready, ipapaminaw pa nimo siya dili ni advice. Wa na gyud na, dili na gyud magpakasal lagi na. Magpakasal na siya. Ang pinaka gwapong buhaton jud is dili na lang mo moadto so that she can dili man sa ma-realize pero she will know what's wrong. Ana lang. Di siya makasabot pero she will know what's wrong. Ana. What's wrong is our wedding. Or the both of us. Ana. Wala na gid siguro ni siya. Basin lang ba? O dili sila mga to sa kasal, no? Basin malain hinuon siya niya. Wala na siya friend. Niya. Maupo ni ang gikahadlukan ni letter sender. Kung kalabanon nila, kung arguhon nila ang babae, makalaban na hinuon, ma-isolate na hinuon og samot. Mao na ang scare. Unsa na? Mao na ang fear di ay ni letter sender. Ipa-isolate. Uy. Ipa-isolate. Dapat manggod, kanang real talk ba? Real talk. Nya kung masuko siya kay real talk nimo, kutay mo. Kutay, ako ang friend. Niya mo ingon man jud ko. Mo ni ang problema. Dili ko ganahan sa imong fiancé. Gina-abuse ka niya, etc. 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 Ingnon nimo no. Niya masuko siya sa imo. Bastos ka nga pagka-friend, wala ka nagasuporta sa ako, etc. O mag-away na mo. Mo na siya. Wala jud kay mahimo ana. Ana na siya. I think ang advice nato kay letter sender no kay give her the truth one siya last nag-advise? time. Ay mo ba? Wa siya nag-advise. O sige, dili ni advice. Letter sender, dili ni advice. Give her the one last truth one last time. Kay magpakasal na, kung magpakasal na, ay naman day divorce sa ilahan no, okay ra. Pero kanang murag before the irreversible damage ba? Give her the truth. Kung dili siya kung makalaban nimo siya, kung kalabanon ka niya because of the truth that you will tell her, then
so be it na lang gyud. Wala gyud tayo mabuhat. Murag pa, we're at the point of no return. Tama ba? Wala na gyud tayo mabuhat. Hopeless gani imong giingon. No? Wala na tayo mabuhat ani. Wala na tayo mabuhat, ani. Nasad ko para sa iya ay, unya, kuan pagyod ka na, this was posted 7 days ago, and I'm pretty sure that the wedding will be in the coming soon. In the coming soon. Sa Padulong July na. daw, sa July. Sa July. Is getting married in July. Hala, oy. Wala lang, murag na kuan ko, murag na suko ko para sa iya, ha. Nya, dili ko pwede ma-friend. Dili ko pwede, ani. Murag maglagot ko, ani. Pero actually, no, na ako'y friend nga kanang kapoy nag-advise. Hantod karon na pa siya, ang friend. Ay, Kapuyan lang ba? ko. Oo, kapuyan lang ko. Pero, bahala ka eh. Anak good, bahala ka eh. Mga man ang kinabuhi. No, nadyo Wala, may wala. nga na friend na kapoy nag-advise, no? Balik-balik. Nya mo lang day Kapoy gihapon storya ha. Kung mamirisi good sila, pamirisiha good, para ma-learn jud nila ba, mosulod jud sila ato nga sitwasyon nga kanang mura na sila sa kanang yawa anak ba kanang dili na sila ka depressed na kay sila. Paagi good, paagi ana. Alam nga na magperminti lang nimo sila bebihon. Okay lang na, pinangga man jud kaniya, pero usahay ginasyagitan lang kaniya. Okay lang na. Wa naon day nimo. Paagi agud og mga kasakit. She has to learn it the hard way na lang, I guess. Oo. Silang tanan dili mga to sa wedding, no? Is that the hard way? Mas gusto ko ingan na ang mahitabo, walay mo ato sa wedding, so that she shows up in her own wedding empty. Ana. Unya gusto ko na explain sa ni para makabalo siya kung ano. Kay this person is buta na daan ba? Buta na siya daan. So gusto ko na i-explain sa nila sender sa iyaha sa kay bride to be, explain sa kung anong walay na excite. Kung anong dili sila excited para sa ilang kasal. O nya, di gyud sila mga tupod gyud. Para lang gyud. Ma-double down ba? Ay, pangit kaya mga episode ron, guys. Sakit sa dughan. Walay hope. Sakit sa dugan siya. Sakit sa dugan siya, in fairness. Dira ta kutob, guys. Nasakit ng dugan ni Darling. Dala Walain, no? tataman. Walain, Unya. Lain siya. Ano, nag-post man siya sa Reddit, uy. Gusto lang siya mag-rant. not- Sa may wato ng kuha ni It's not her business. It's not her business. Ay, actually, na ngayon di siya advice, no? Ano siya? And I don't know how to tell her why. Ano siya? Sa title ba? Sa iyang Reddit thread. Sa iyang Reddit post. So, na ngayon siya advice saan pag-tell her why. I can't tell you why. I like that song. Ano? Gani. So, mo to. Dili na takot to. Kapangit sa episode. Lain na po ni mo, uy. Ay, magana ba? Gwapo tayo Di, ng pangit episode ang na to. letter. Pangit ang letter. I mean, Oh. pangit ang yung story. We're sad. I'm sad for her. It's a good episode. But I'm very, very sad for the subject. Questionable. The subject of this story is very, very sad. Oh. It's a sad subject. Ano na lang ta, okay? Look at your script now. To send Sige na po, your tanga stories, go to our website. Go to our website, diliniadvice.com, and fill in the form. Or post a story to our Facebook group, Dili ni Advice. Hoy, nako ingon ba? Para sa mga taong gusto mag-submit og topic about sa mga Bisaya gud na vloggers na nag-away-away. Send it mig ko na kanang rundown. Kay interesado Gani, ko, no? I just don't know the story. I'm interested, I Uy, just don't bitaw. know the story. Mas makatabang pod kung naka-bullet style ang kuan. I read better if bullet style yun ang story.
Oo. Bitaw. Naay sections. Hala na demanding. Demanding. Oo. Oh, basta mo to. Pero I will try to read into it, pero wala manggoy kanang summarization na daan kay wala ko ka-follow gani no. Who are you talking about? Is it Cindy Cinco? Oo. Kanang ilahang circle manggod sa mga Bisaya na friends, daghan manggod og involved mga Bisaya vloggers. Dili lang kay si Kabalo Cindy ba? Cinco. Kabalo mo kanang dugay na kay ko wala nag-follow ng Cindy Cinco kay tungod lagi atong katong niingon siya daghan siya power. Ako daghan kog followers, daghan kog power diri sa Facebook. Oh, Nga siya. niabot sa iyang ulo ang kuan, ni saka sa iyang ulo ang influencing, ang fame. Yeah. Dito ko nakuha na turn off ana good. Kay ganaan ko sa iya tong first kay authentic siya og content like kanang she's real even though SPG iyang content. Mm. She's a real person, no? Portraying real life storytelling or unsa ba na pero katong pag-ingon niya power nag-unfollow ko murag kuan ra pod murag kung katulaging imong giingon nga ni dakwa yang ulo pero now she is involved with another issue tapos daghan kay damay no nya di ko kasabot Dani, wala ko dili kasabot kayo sa ilang kasabot. kuan o nya dili po ko interesado actually Oh, gani. Bitaw pero sa kung tinuod naay lang. Pero kung naay hatag rundown sa mo bullet style with sections, kana when it happened, when did it start, what is happening, who are they, who are these people, what do they do, and what started the fight and what's going on now. Ana ba mga ana go daw daghan kayo kuan. Daghan kay demand no para sa ato ang mga listeners. Pero Oo, kung hatagin dili man mo ninyo, interesado, okay ra pod. Uy, kanang mangita ra man pod mi og laing story. Kabalo pod mo no, basig na ay naga-wonder sa inyo. Palagi mo naga-talk about anang Epstein files. Actually no, na-realize ako ba? Ako lang ni. Dili ko interesado, you know why? Why? Kay there are so many creators sa reels god ni Nathaniel. Kaila ka? Sa feed niya, halos Epstein files ang magawas. Ana good unya. Dagan na kay creators ang nag-cover ani. Dagag coverage ni ba kumbaga worldwide ni siya nga coverage. You don't need us to cover it for you. Kay daghan na kaayo. And I know sometimes naga-clout chase me but in this case it's not worth clout chasing this kind of issue. Kay luod It's way too deep. and deep and also kanang basig mahagbong ta sa conspiracy theories na ani kay kato mga nangaon og mga bata ko no it's so deep and so conspiracy sounding. I don't like that. Wala. It's disgusting. It's too deep. It's too heavy. I don't like Gani. it at all. I don't like it at all. So I don't like it at all. So dito na mo pananaw sa uban nga nag-cover ana. Oo, kay daghan nag-cover ana. Anyway, mo ni ato ang Biz Academy. It's when Biz Academy is when we teach you Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is sumala. According to, ikaw sa basa, oy, di lang. I'm gonna paste it. Dako ba? Sumala, I think the direct translation is Dara, like okay. Sumala is according to, in English, sumala is according to or based on or as stated by. murag kung unsa ang reference ba, referensya. Sumala pa according to ana or kakisa imong reference ana ba murag reference nimo siya ana murag ana good. So, it's used when you're citing a source, a person, or information. So, like, example, we say, sumala sa balita, muulan daw og kusog karong hapon. So, sumala sa balita is according to the news, it will rain heavily this afternoon. Or, you could say, sumala sa doktor, kinahanglan pa daw siya og pahulay. Like, according to the doctor, she still needs rest.
Or you could say, sumala sa imong giingon. Murag lisod gyud ang schedule. Based on what you said, the schedule really seems difficult. You might hear people say suma, which is just another The short. pronunciation. The short for sumala. Sumala pa or suma. Some people would answer you with sumala pa or suma. Just that. Muna na. It's a complete sentence. Why? For example, si Britney daw no, gibaligya daw niya yung catalog for $200 million. Tinuod na. Suma pa or sumala pa. Murag siya maybe no or dili man maybe Dili, murag niingon ka og, apparently. apparently murag tama. Mo to nanapod mo yung natun-an. Nagana kay mong natun-an ha, Bisaya na kay mo. Tama na. Last na ninyo. O niya, unsa may masulti ninyo sa story. Wala na kadaganan pa si letter sender. Ay si bride to be. Ay si letter sender. Wala na siya mabuhat. Gani, dili na ko. I don't want her. Unsa may masulti ninyo. I don't want that kind of person. It's so bugo. O niya, pag-comment mo sa Spotify. Tanaw sa imong script. Sige lang, hindi siya pang-asawa. You're so mean. Alangan kay di man ka magtanaw sa imo, magtanga man ka usahay. Permente, Jod. O sa'yo, masulti ninyo pag-comment mo sa Spotify, sa YouTube, or sa Facebook. Bye guys. Bye! Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app. Dili ni advice! Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, maura to guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye, people.